Indonesia kedua kelas merek ini untuk menemukan saat sebelum Anda keluar dari pesawat. So you have recommend for more frequent swabbing just before leaving takeoff. Jika Anda telah melalui jendela darurat kebuka pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. You please take off the emergency exit window in front of us as soon as you are on the way.